telespectadores, estamos falando com Sônia Branco e o programa Feto e a Carreira. E a edição hoje está se barramoto com Feto Carreira e DNB, mas que é skill ou talento e a área designer nia. Honia talento no skill ne bem iha lorinia sai Feto DNB conhecida ou obra ne bem maknya iha. Atu hatene se maknya tirmai taba acompanha ne profil badak. Fashion designer mak ema IDNB ia habilidade dia hodi halo desenho roupa no acessórios sira. Lavenia Ika saya nesam feto talentiosa ida nebe hasanya estudo konaba designer roupa ia Universidade Arte Ida ia Denpasar Bali, Indonesia. Ho habilidade nebe nia iha, nia ho envolve ang ia atividade universidade nia, ho dia apresenta obra nebe nia iha, lia husi evento sira, hanesan, Bali Fashion Trend, Exhibition Fashion Bentara Budaya Bali, Show 100 Kebaya, Jogja Fashion Week, Jakarta Fashion Week, Banyuwangi Fashion Show, ia tina rihon rua ruanoloresen rua. Honia criatividade hirakne consegue ganhar experiência lubukida, ho de fila mai doben Timor-Leste, atu aplica matenek nebenia iha. Bem hira nia fila mai Timor, nia ho explora nenek ho obra nebenia iha, nia koko atu cria evento apresentação iha dili, usi model foi ensaia sira, ba roupa nebenia desenha no sukurasik, nebe halo combinação hotais Timor. No liu usi evento ne, hatudo resultado nebe positivo. Ia tina rihon rua ruanulo resin rua, no tina rihon rua ruanulo resin hat, lavenia mos hetan confiança, atu desenha no costura roupa be evento Miss Chaco Island, no Kalema Costume Videoclip. Li husi confiança hirakne, halo ema bara conhece li tan lavenia, li husi talento no obra nebeni iha. Nia mai ho princípio ida katak, bem hira hakarak sucesso, ita tem que brani no consistente, ho buat nebe ita halo, ho seriedade, no devoção ba mehi nebe ita iha. Dia telespectadores, ida nemak ohin ita acompanha moto kona ni profil badak, tu irmai taba conversa direita honia. Dia telespectador sira derang ne hawa moto kona homania Lavenia Ika. Olá mana dia kalai. Halo dia, mana dia kalai? Hamos dia. Contente teves bela moto komana tu bela sharing mana nia carreira. Dia mana antes ita tu bahia mana nia carreira no mos família. Hawa cara mana bela partilha mai hau no telespectadores sira kona ba mana nia estudo. Ok, bela. Dia primeiro obrigada ba Jemen dan be oportunidade mai hau for di final experiência ba colega ser hoto. Nah nenarang Lavenia Ika. Hau sekolah S1 Fashion Designer ia Institut Seni Indonesia dan Pasar Bali. Hau lulus iha 2019. Ok. Então, karik bela hatene mana fasai mana ni estudo universitário e área saída. Hau foti ia fashion designer ia area hotu ia ba catwalk, ia ba makeup hotu, ia ba ilustrasi fashion, ia ba kona ba fotografi hotu, ba digital drawing hotu. Então paket Iya, sim, paket. Fashion designer paket ya. Ok. Karik hamas curioso hakarakatu hatene. Razão saída mana hakarak hili fashion designer. Tambah antis nih, hau sekolah foti ia fashion duni, hau foti SMK, kona basuku niang. Então, hau continua fala hau nia sekolah, S1, nih pra tambah hau nia bakat, hau skill, ya kona ba fashion, ba gambar, jadi hau gosta duni fashion designer. Ok. Mensahe momento na ba foti fashion designer. Fofon tama ihe na ba karik bele sharing tok mai hau nos telespectadores sira momento hahu escola ona iha area dane. Ok. Hau karik SMA tama ba polisi nia. Maybe então kan hanesang kona ba polisi asal senti mai ladung support ira atau mai jenis o foti fashion designer dia klio antang hau labu cina hakoko to. Hakoko hatama SMK. Primeiro hau senti todang tama hau senti asa laos hau ladung gosta ba ada fashion designer lah. Kona ba suku niya.
Então, essa foto SMA ya paciência tona. Então, how começa tu ir tona? Finally, how gosta do ni, how ni bakat ternyata ni bakat iya fashion designer. Ok. Depois de tama na universitário, foto a área fashion designer nia. Kari how masa kara ka tu atene kona ba momento ia universidade. Kari vera sharing talk. Aceida det mak mana aprende hena ba. Di momento ia how sekolah tinang hak, S1 tinang hak. Tentang how sekolah, how sambil serviço. Okay. Sambil simu emnia suku klien sira, ia na ba? Antes atu bai universidade ne Simona, serviço que ne laute na. Sim, laute. Sumitu yang tuang, então pas universidade, semester 1 sambil kuliah kampus, sambil simu emnia serviço, depois sambil house, sambil serviço ia ba area catwalk niang, fashion designer hasa ita lebih serviço ko na ba fashion show sa fashion show buat sa Bali Fashion Trend, Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, ito po isang 100 kabayan sa Indonesia niya sa ho kolaborasi ho fashion designer Indonesia niya. Okay, ne mana ika ma designer hotu. Now how ya bagian backstage main area khususnya how ya backstage ya juga designer. Depois selain ini how tuwira sa mentor si Ivan Gunawan. Wow. Bali Asmara, depois iha fashion designer Weda Gita. Depois fashion designer Indonesia dan dia. Okay. Oh, então atividades barak Sim, atividades barak. Ok. Dia kari kanesang onhira mana envolve em atividades barak iha universitário, Kari dificuldade será mak mana soro. How senti momento ini bah tambah how mesak kalai. Jadi ambiente foto tu dia tambah how mesak dia família ayah how kemudian sa suporta su família su dog ida ni mahansa menurut how tantangan sa ita precisa família hamaluk inangan hamaluk maybe how momento how mesak lo pa ida ni menurut how susah itu. Okay. Hoy dene hakarak mo sa tu hatene sema kan sa motiva mana ya momento mana hasoro dificuldade hirak ne. Hanya main, hanya bingaling sila melarang itu pun soal kolega di ekster ne. Okay, dia. Durante mana halau mana ni estudo, karik sema apoio suporta mana iha mana ni estudo universitário ne. Main. Sim. Buat tu main. Okay. Mana bele sharing to momento mana hahu tama iha sekolah universitário iha seni ini yang ne. Karikan sa experiência moruk ne bema mana sidau kaluha to hin lorong. Sim, how la espera tu main ni. Okay. Então momento como how main atu férias atu quando eu falar ni S2. Okay. Ko tiba penciptaan fashion designer. Então como tama tia COVID ni então hamas koko atu loke hanya bisnis. Koko to que depois ya momento na ba how primeira la fiera net mana. La fiera tamba ya na ba kan persaingan fashion designer kan barak lah. Emang na ba how sekolah iya kono ya bagian seni. Ya na ba kan seninya ya institusi Indonesia dan pasar nih ya emang barbarak husi Jakarta husi Bali então idani momento hausa insecure hanaan tambah emang barak makhatene seni kona fashion designer. E depois di satu sisi Hamus kadang hasa fiarang tu, tambah Hamus bele. Ita timur Hamus bele. Okay, ida na yung momento. Oh, experiência fora sim. Okay, dia. Maybe ohin lori man. Okay. Fora tebes. Antes ita tu tama banyak mana nia carreira, ita tu irmã ita ba acompanha lá publicidade tu irmã. Dia telespectadores, se na fatem remoto com a minha programa Feto e a Carreira.
Hau sena fata yang motu ko mana ika hakara sharing kona mana ika nia carreira profissional. Dia mana ika o ita kuliona sobre mana ika nia estudo, tu irmã hau akara mana mos partilha mai hau no telespectadores sira kona ba mana nia carreira profissional. Dia mana hau no telespectadores hakara katu atene fofong mana ika hahu mana nia carreira primeiro ne insar. Oke, obrigada. Momento aku kan di sekolah ya Indonesia, aku feng fila iya 2019 akhir tahun. Então, como momento tama Covid kala. Então, ini momento aku sirak iya tu Hanoi atau loke. Covid de hotu 2021 aku começa tu hakoko atau loke tok. Então, momento aku hani mesin sirak iya. Então, aku suka hani bingnya roupa graduação e supo então momento how se empresta mesin supo ni máquina ni empresta vizinho niang então momento how suku hani bing gosta depois ema mi colega sempre susu e oni vestido oni kebaya capaz sempre supo hana ali então como isso né pertama how primeira vez kedua suku falei ini klien primeiro how suku vizinho ni prenda e nesse momento how se usa vizinho ni mesin então como hari capaz então hani main essa foi modal mai how rola mesin rola mesin ida então how começa 2021 nih how começa essa começa berani na atau sim clients ni sini orderan depois how sa scrunchies que se food niang ne dan então depois começa how nunca promosi hanya media sosial biasa ibu langsung capaz por dia então comecei mai depois 2022 comecei hatene na depois ia balu programa balu musi fazer cedo com uma entrevista então comecei hatene para cá. Então primeiro a rune ibu musi okay. Depois de mana ika ia na mesin rasi, depois começa Simona. Simo, Brani, Simona. Saya momento na ba, Simo primeiro é manian. Tava durante kan, tava les família niande. Então é manian kan, pasti sentimento ni ang selo. Tahu que malah gosta, tahu kan saya insecure também itu foi primeira vez sim client. Okay. Então itu influência lah mata. Ternyata afinal gosta. Okay. Então continua começar a ter bar. Okay. Mais ou menos when hira Simo é manian. Kalang mana ika suku, na sera mak mana ika Hanoi. Ini Hanoi ni jari kalai, rupa ni jari kalai. Tuiru ni yang modelo kalai, tuiru ni yang cara kalai. Okay. Então em hira Simo mai ne modelo ga ne sira desenho rasi kona mai heng mana ika. Sim, halo tuirit, how sa ni konsultasi ni design, anta how hamenta itu, asa ni bem dia, berarti ni bem kapaz hamenta berarti how posta hamenta dia, hal dia. Bela tenemos semak sa inspira samba mana ika thodi harik. Momento how ia hanya kaprodi, dia dosen. Nia hanya dosen dan nebe dia niang for motiva inspiração da nebe maksudnya o bati mo tem que loke unia será unia fashion designer ni tem que sucesso ya ba. Ni mo buti kamu harus buka ihat timor dia teh. Dia masa mai inspirados how tem que depois how tem kata timor kan sidao iha fashion designer karena ba sekolah duni então how karak tudo ba hotu katak timor musbele. Okay, então lhe foi ainda nema sempre motiva às vezes mana timor bel halu buat hanesme. Okay. Dia mana ika karik durante mana ika halau mana ni carreira iha designer nia fashion designer nia karik durante ne cliente dan bema mana ika be suku siranya roupa vestuário dan bema mana ika sente essa dificuldade teve para mana ika. Iha momento roupa troca ni hasa benar-benar haute couture ni dia kata ita halo suku mesin 30%. Restu suku holima. Wow. Ini menurut hal paling susah roupa troca ni ita halo. Pis nia todang, pis nia hena ni hasa
Iya payet bar kita tinggal mos pita halo nia manipulation tekstil nih. Limang dan ini momento hau menurut hau paling susah. Paling susah. Nih hang lorong hira kare. Pulang rua. Pulang rua. Então vestido sira nessa minded nih mais ou menos. Ini lalai. Lalai. Ya. Oke. Nih bele lorong. Lorong ida dua bele. Oke. Dia karek durante né mana ika be cria un evento Roma onde apresenta vestuário obra ne be mak mana ika iha. Ya, momento 2022 hau primeira vez show hanya karir hanya be roupa seni hanya design seni ya naik market. Oke. Momento hau foti uja Thais hau halo design 15 roupas né vestido calça ready to wear. Né vestuário sene husi. Sim, mana hau design hau masuk roto então hau Coco fashion show. Oke. Então hau foti timonia heritage timor Thais então hau show ia naik market. Oke. Dia durante né apoio mos husi colega balo quando ba evento hirak né. Sim, husi han kolega sida kolega sa Kajilo, Oke. Kawawan, Jasto, han kolega Oke. Juvi, Kalele, barak ngapoy hau. Oke, furak teves. Dia mana ikat, hamos Rona informação kata mana ikamos finalize apoio mos vestuário ba iha itani iha artista internacional balo ane sangkalem ne lógica le. Sim, mana. Karik mana ika vele partia hau na terspetro insa vele vetorrena ba. Oke, momento ni hau kalima hau latene, maksudnya Oke. hau latene music it hau latene artis masih mau sih. Então como han kolega mau Chris Namas, dia bolo hau atu ba suka sini ising. Oke. Mas sida seluk mau tu suku. Então hau ba suka depois mau Chris dia sini. Kita bersuka telai sida. Não sida sa como o fashion designer sim, o fashion designer. Então Coco harus ni Eropa, ba video clip ia sida tu hal ini. Então a Coco design sida antes atau design ita tinggi hansang making drawing ho sida lai. Oke. Haturi tini design sida fix ona mafing henna ita tinggi hansa konsultasi ho sida ho tu kalai. Na masih artista internasional jadi ita tinggi buat tu tinggi tuir sida. Então how design for henna for making drawing ba então sida mas gosta. Então sida dia yang capaz muito bonita tá linda. Dia yang capaz dia então sida gosta então como ina ba how kan fashion designer ho to hamos bele sai fashion stylist. Então momento sida sua ajuda ho sida stylist sida usa Thais momento ho usa Thais meia ho ajul né. For Thais sida então ho stylist sida depois na Europa sida usa ba videoclip ya Ainaru nih. Oke. Minsa mana ika ni sentimento. Momento asa senti ela senti how tambah orang bela fiar ala lung fiara. Afinal ternyata sih gosta. Então momento ada assim me gosta how bela roupa nih atau lori fila ka atau lori hotu atau helene. Se helene how tanda tangan. Então sih kami gosta los roupa nih atau Simas lori ti Europa nih pa. Lori fila ba. Wow. Minsa mana ika yang hira quando hare fali videoclip hare idane mana ika ni obra. I'm so proud. Ai, hamo senti orgulho teve sama ika. Dia mana ika karik durante ne hanesang oheng mana ika hetan fiare confiança husi artista internacional. Karik iha dificuldade ruman be mana ika sorry momento ne ba. Mengira halo preparação ba siranya tempo mana tambah tempo itania momento ia ni how ni clients barak hotu entah how tengki menyelesaikan tempo tambah how tengki atende how ni klien how tengki atende sida tambah sida sa termasuk sa dia kan mendadak masa mendadak entah ini momento tempo halo how nene difficult tuh tempo mas sim tempo dia kemana ika Karik ona ba hanesam fashion designer hanesam designer ne. Karik hira kona hetan confiança husi cliente ne be barak. Karik vestuário idene bemak mana ika
halo ou obra nebe mana ike iha. Durante ida nebe mak mana ike gosta liu. Dem ida halo ida wing how dihang susar liu ne. Ida halo. Iya susar liu mana song mana ike maybe ida nebe gosta liu. Ida ne how gosta. Oh. Apa ia momento halo fulang rua ne. Tapi nia be kultur ni ta halo ho manipulation tekstil. Even halo ya fulang rua mabeh ida ne roupa ne pala how gosta. Okay, ne dress da sira usa ne ba iha evento rumah ka ou ba iha roupa vestido troca. Troca, casamento. Além de mana ike hala mana ike ni carreira iha fashion designer ni karik iha atividade selok ne be fora husida ne iha kala. How atividades ida ne selain ne how tuir han kolega nia model IM management. Jadi how ajuda paten ba how ajuda ba bagian catwalk nia, depois how ajuda ba stylist hotu, depois how bia kolega sida balu fiar me how uri fai han experiência ba kolega sida dan emang. Dan atividades ne be mana ike halal. Dia mana ike, how masakara mana ike tu partilha me how na mos ba telespectadores sira. O insa tu bela side designer ida ne be mag dia. Side designer ne be dia, menurut how itu tinggi fiaran mana. Okay, fiaran But importante. fashion designer ni ya itu tinggi sekolah hotu, maybe otodidak mas bela. Yang penting ini skill almost kat ofia kata almost bela ida ni. Karik iha mensagem ruma ne be mahakarak mos atu motiva itani feto maluk sira. Ba feto maluk sira akar sucesso ita la bela moe serviço buat nebe serviço buat dia ita la bela moe. Depois ita harus disiplina. Depois dia fuang ida kata memulai. Ita tem que kata memulai, sa memulai na ita tem que halau, komitmen, disiplin, hoy tinha tempo, hoy tinha horas, depois label halua, agradece na fating, agradece, depois reza na fating para betul-betul halu dia. Ok. Dia que telespectadores sira antes de tu tama ba iha mana ikania família tu irmã ita ba acompanha lá em publicidade. Dia que telespectadores será Fátima Moto com a minha programa Feto e a Carreira. Dia que manaika hama sakara que manaika tu partilha mai hau nos telespectadores sira com a manaika minha família. Dia carik bela hatena manaika minha família composto husi se. Pai mai, depois a minha hito. Ok. Feto neng hat, mani neng tolu, e depois how feto mesa kene. Oh, feto mesa. E hani bing, hani aling sila ia Inglaterra ho. Ideia aling ikuni ha Portugal, depois hani aling mana ideia Inglaterra. Ho hani mau ho aling hene. Ba mana ika mahene ho pai. Ya karik mana ika sa fim de semana, mana ika ho família sira bahena beret. Karik latene. Biasa batasi depois mai ba sitting sa hang ya fatin restaurante sini depois lá baturia prima sini uma conversa. Jadi atividades na behal ho família. Dia mana ika itare kata mana ika kan hanesan designer da rumah kan simu cliente barak li dia fim de semana. Galeto não insama. Fim de semana biasa how atender casamento, fatai sema, depois tem que kalang fatai soto, foto kayak Eropa. Dan essa how dia bahan família será, se how busy, how dia how busy. Se how free, how pele halau host mãe ho pai, depois hanya mau hanya ali hanya prima será. Los tama sira, ia uma des, pasti sira mas compreender mana ikanya situação. Dia que mana ika, o encolhi mas how lua tu musutia. Karik bela hatene manika for serviço ba iha mana hira tama. Yani han staff agora ia na haton. Wow, staff na hat. Okay. Sida cursos ia senain yang ni, ia supopen yang ni, então vamos momento how recruta sida karak for experiência basida, faz hani experiência, faz hani be
Oni skills basira mas bele hatene então iha tempo sa sira bele lo que rasik siniau. Ok. Neba for serviço ba iha jovem sira dede? Sim, jovem. Ok. Durante manika aku manika nya carreira idane kare manika mesak det ou antes ne iha na ema balu nebe ma ajuda manika. Hau karene hau mesak dia. Oh. Iya 2021, 2022 hau mesak dia. Benar-benar hau mesak, betul-betul hau lau mesak. Paneme hau mesak, e depois hau como senti klien balu, langganan balu, tadi manika não só buka staff para ajuda manika, sebuat rumah balu kan tabele o serviço mas lalais. Então, fomos ni hau loke vaga. Oh. Loke vaga e depois momento pernah ia loke vaga, então ema hari depois ema share então jovem lá para jovem sekitar jovem sira akarak aprende akarak sira momento sira tem skill ya doni quando basku ya doni então how rego sira han staff ya rua depois agora aumenta rato. Ok, ne ajuda teves mana ya teves how. Ok, dia mana iki akarak ia futuro saída uma esperança para futuro será mana iki akarak how akarak lo que cursos. Ok. Cursos nem para vai hanya skill, vai hanya experiência, ba feito maluk sira nebe hakar aprende, hakar aprende, hakar estuda, depois hakar loke cursos, depois hakar show tunggal, foto heritage kona ba Timor Leste niya sa momento sa Thais, hanisang ni depois hakar loke hani brand rasik. Wow. Semoga me hisrne vele sai realidade ya. Ok. Mana ika tu tak itani programa dene hamus hakarak mana ika bele faheto ke experiência ou bele hatomos mensagem ba itani feto malu sira liliu iha area designer nia. Ba feto malu sira karak bagian area de fashion designer ne momento hanesang style hoto mai pe kolega sira sa fashion design la bele moe hoitaniang tatu detaniang rasik tetegi fiarang. Love yourself, depois hakarak sucesso, disciplina, depois agradecer na fatem. Dia telespectadores sira espera cataclismo se programa feito a carreira, ho experiência fura que nebema kusi itania fonte so itani bena kasira bela inspira ita bot sira hoto nebema acompanha ela programa dene. Liliu ba itania feito maluk sira nebema hakarak hili mosia área fashion designer yang karik importante hane song mana ikani mensagem ba ita hoto importante mak tem que disciplina no commitmento ba buat nebema ita fili o foti. Dia telespectadores toba nedet itani programa e edição Ohing ita soro malo fali episódio tirmai. Deus.